Менің таталарым более мана рижада булынды, bizni да огрет, скайп вастасынен. Мен дедім, насыл бу скайп вастасынен, насыл бу дерслерін да азырламақ керек. Сон оның достлары қошылды. Соны деді, кел более буюк бір курсларыны япайық. Вебинар вастасынен, чүнки скайп вастасынен да чоқ адам олмас. Ама вебинар анда да имканлар бар, анда лейха бар, ресимлерні көстермек мүмкін, шуны көстермек, яғни о да яқшы. Вебинар bu nasıl? Bu sınıf gibi bir şey ama internette sen kırıyorsun bütün cedvelini koruyorsun kim anda kırdı yani talebeler ve onlara anlatasın. Eğer sualleri olsa onlar ya da chat vasıtasıyla sorabilirler ya da anda da böyle imkan var onlar canlı da sorabilir. Mesela anda var böyle funksiya elini ko'tarmak. Onlar elini ko'tarıyor, men aytam mesela Elmas sen cevap ver, o cevap veriyor ve ilahir böyle. Elbette mümkün böyle formatta çünkü bu pek kolay sen evden çıkmayısın ya da işte mesela kimge nasıl kolay olsa bu nasıl aytayım canlı mı ya da webinar vasıtasıyla o pek de fark etmiyor ama bu insana bağlı. Sen tilini öğrenmeye istesen sen imkanını taparsın, sen bunu yaparsın.